Bismillah deb bargan. Ana şu 100 yıldır canında Abdullah Esen'de çekip Bu canaktarçı. Canak 100 yıl emas. Canak 1000 yılga çeyir ösüyor. 1000 yılga çeyir ösüyor. Buna murda ben bir tarixte aytып bereyim. Murda Kırgızistan'ın bardıq bulunguçlarından buna Fergana örüğünün tak. Buna Kırgızistan'ın bardıq bulunguçlarından murda bu dünyadan ötkön bayağı ata-bobaların dаңқты adamlardı, xandardı, dаңқты adamlardı, baylardı, beylerdi, el başkan adamlardı alып kelip şu Arslanbek koyçu. Arslanbek koyçu. Mаған айтып берген, Садыр Кожоевич өзі лично айтып берген, Садыр Кожоевичтің дагы канча bir ата-бобасы Arslanbekке алып келип койулган экен. 4-cü dedi. Жоқ. Оба 4-cü 5-ci. Анан 7-ci ата-бобасы мынау эмеге Kurotқа koyulgan eкен. Ayıbulakқа koyulgan eкен. Садыр Кожоевич мына биздин президентибиздин ата-бобаларын көлдөн өткөн кадыр бартуу кишилерди алып келип ушу Arslanbek коюшчу экен. Анан эң ушу акыркы ошо маалдагы жанагы 7-ci бекен атасын Садыр Кожоевич алып келип эмеге койгон экен. Kurotқа койгон экен. Жалап аткачы. Ошондон биз ham көлдүк биз. Başı cana